Chat's on fire, they know the name. Another win, another game. No sleep, we've been on the grind. Clips go viral every time. From 0 views to a packed out stream. Feels like we live in the dream. And I don't stop when it gets hard. We came too far to fall apart. Hear that noise, feel that sound. We're taking over now. I'm begging the end drop. Everybody step up. Festival Sunday. Crowd shot. Hey, hey, hey. Afro drop songs, black bullet. People waka style in the jam. We level up tonight. Shining underneath your lights. Everybody screaming out. We came from nothing. Look at us now. We level up tonight. No fear when we play this. From the screen to the world outside. We're alive. We're alive. YouTube play button on the wall. Didn't think we'd ever have it all. Now every clip, every replay turns into money, turns into fame. Still the same crew, same chair, same old hoodie, same messy hair. But the dream got bigger than before. Now we're knocking on every door. Hands up, don't let go. This is all we know. One team, one goal. Watch us take control. Every festival in the end drop. Afro professional European club. Set, tracks out and level up. Waka style energy. Laser, simply, bass drop, repeat. We level up tonight. Feel the energy and the fire. Crowd goes straight to the world so bright. We're gonna own this night. We level up tonight. No energy on side. From the game to the world outside. We're alive. We're alive. We're gonna live tonight. Yeah, we level up. Yeah, we go live tonight. Check it out. Late night, screen glowing blue. Me and my squad, just me and you. Chat's on fire, they know the name. Another win, another game. No sleep, we've been on the grind. Clips go viral every time. From 0 views to a packed out stream. Feels like we live in the dream. And I don't stop when it gets hard. We came too far to fall apart. Hear that noise, feel that sound. We're taking over now. I'm begging the end drop. Everybody step up. Festival Sunday. Crowd shot. Hey, hey, hey. Afro drop songs, black bullet. People waka style in the jam. We level up tonight. Shining underneath your lights. Everybody screaming out. We came from nothing. Look at us now. We level up tonight. No fear when we play this right. From the screen to the world outside. We're alive. We're alive. YouTube play button on the wall. Didn't think we'd ever have it all. Now every clip, every replay turns into money, turns into fame. Still the same crew, same chair, same old hoodie, same messy hair. But the dream got bigger than before. Now we're knocking on every door. Hands up, don't let go. This is all we know. One team, one goal. Watch us take control.
Drop shot and level up. Waka waka style energy. Laser, simply, bass drop, repeat. We level up tonight. Feel the energy and the fire. Crowd goes crazy to the world so bright. We're gonna own this night. We level up tonight. No energy on the side. From the game to the world outside. We're alive. We're alive. We're gonna live tonight. Yeah, we level up. Yeah, we go live tonight. Drink it up. Late night, screen glowing blue. Me and my squad, just me and you. Chat's on fire, they know the name. Another win, another game. No sleep, we've been on the grind. Clips go viral every time. From 0 views to a packed out stream. Feels like we're living the dream. And I don't stop when it gets hard. We came too far to fall apart. Hear that noise, feel that sound. We're taking over now. How big in the end drop? Everything simple. Festival sounding. Crowd shot. Hey, hey, hey. Afro drop goes black willing. People waka waka style energy. We level up tonight. Shining underneath your lights. Everybody screaming out. We came from nothing. Look at us now. We level up tonight. No fear when we play this ride. From the screen to the world outside. We're alive. We're alive. You play button on the wall. Didn't think we'd ever have it all. Now every clip, every replay turns into money, turns into fame. Still the same crew, same chair, same old hoodie, same messy hair. But the dream got bigger than before. Now we're knocking on every door. Hands up, don't let go. This is all we know. One team, one goal. Watch us take control. Every festival, EDM drop. Afro professional European club. Set, drop shot and level up. Waka waka style energy. Laser, simply, bass drop, repeat.
Halo pelajar, welcome to the live stream. Kamu ông rival hari ini ka screen slot bukan di oh ya salah biru nih. Hello. Kembali si Bon bakiwan pajak hari ini ke stream. Dari hari ini ke grup B Bon kibru jengtia mo yang kelam yang perman. Oh misal itu bab saya. Tengah một ông cái này cái web ngầm năng bằng ca sân năng bằng vô cái đàn tạc hình đết sẽ phi buat kalian ban like share subscribe mah kangen yuk wan rak termen sibol kumpang i cả DFQ kể lại here cha cho chupul anak yang panah mah bon di panah ini deh pinang like nang ya like share drop yang ki lực trong kakak paman dan si Afwan ide brut yang bagi tim KMG dan habis coba kompang ngata menang ban gas menang ban yo tapi keren kom tu mah buat saya ini masih tidak badan berlantai one bar một kiểu trong súng rồi cùng cả team MEG bạn kita dan cerita ke side dan fight saya itu sini bayar fight dia fight masyaallah kalau tim 12 batka tim kawan rush kan re lah ya ada kido sampai sini kia dan chane kamu letak bawah dan rubah fight chane sya quarry INT buat ke tim apa nama tim TS tim TS buat kimut kila kerat kayak beta tak memang tak ganyer oh hanya Primax don ke tim 8 Barca tim ini tim 4 combat combat là yêu tiêu tim 4 là lịch đã bagi sẽ cái sai viên là lần thủ mày bạn các bạn sai chỉ mới năm còn demo đã mau chân yang tim 4 tak boleh dari bawah ini TP cai ini DFQ patut fight ra kena dah kita cepul
fight xoay đi tìm bày fight mà. Bắt đầu bày fight. Tên ở tìm ít. Cũng mau am kuat noida. Yang kepala 10 tak suruh jar. Cách mình phải ra nhìn định là DFQ. Dan video bacaan bertertib ayuite. Tiếp cả con của Karo Karo. Ini ada drone shot. Năm một bốn bảy thì em ambil obat di sini tak biang nggak empat. Oh ada empat sama itu. Dia fight ke timur kita. Teman ikonik dari trong họ của yếu Piki music Piki MG nè MG pada bang mi fight ni Miguel yo mong yo lu tahu tak crazy mat ikonik lạ lắm lại check tim wilayah push mat ikonik why be easy dia yo mat ikonik nah thì lai nói cha tim phổi luôn những thank you for 40 rupees super chat thank you respon bagi support ada super chat serta tengah là những cao nó tổng tiêu cao không gian buồn phiền
tim 17. Oh, udah lawan dan tim 17. Belum juga. Oh. POWTM. Nó tự phải sát tê hà. Lốm. Pun Arkido. Oh. Bio erang Yokido. Dia tadi lai push ser di bagi tim sebelah. Ke erang tujuh dulu bagi. Dan laus tim bina buat. Ketagi GMGB dah ya back nanti. TMG MG farm kina yo rotate ki zone like zone kita cari yang rotate kita di tempat MG5 tuh naik FPS. Oh, dia naik FPS. Còn erang lại dia si arkel. Tapi kaman iba you hak kilo ni ke match. Comment itu chat box. Kita ini ya fight part kali. Satu Jaki. Tim 6 tapi tim 10 armor seperti tim 10 kisah armor dan mana banyak menyepat tim tinggi terus Derek stang ular stang 1v4 tu ular salat dia bu lagi tim 10 kalau tim 10 MGC 8 finishes kita kasih MG kami cari kami KYG rotation dengan main Microsoft kami tim tu MPH harus squad house tim 9 yang tertimit. Gotcha. Macam orang nak buka.
sol de yin we bogi ni em ki tim na tan rom the spot wi batan na yung ra te ka mando her mo sit wi ide the bis ka induk kayam te kamu jak the view sa kamu nắng rất là kailangan na fight jadi din kat ngasang streamer di ba dun kam satang kasta di pa i cuman di ami5 cầm cái team in là rotation mình lên start bar cái team 12 the spot one spot kimoy cái team 6 team 8 mantap fight wajib yang mantap Wanang and Discord nih chơi nhá tại cái team này là spot cái team MEG cùng refuse để dạo và tại cái terus sih lah mem sabi usip tahu gerila minyak tengah kan oi là cuman ini dewa support di tim yang P kopi kan bocor tak bang dengan tim votin belai scout fight how safe how biar penilai scout kawan ini mira jadi kamu tu nak bercanda dia fight nak chan tim 10 tim 10 và đi chân pergi tim WTM kat bocor dong harus tembak kau bocor tim WTM isinya mamsnya agak meru water point tim 10 acan yongki em đã nhìn thấy cho người dùng vậy từ cái tay cho cooking bắt đầu được cột từ dụng cho bị damage chú ý
team 14. Thì fight cuma yang fight cuma từ công VS Bangzi dari nok de grenade dan poi thao de grenade datang try từ công VS the rotation on left dan squad di titik A last kali kawan yang di enemy kemudian wujud hai mau yang kita rapsa kita ada close ke zone third zone the any gas haven't good ke zone harozak ma ini su umma kata wa am drop ma yang nga ke zone am go tim iron thì gas trong thì có mình itu nak dikian keburu rambut baik ini cibat bang kita đang percanggih set dari boss baik dari 4 bullets baik thì baik nak cikitim ki wajan trong cái tim dan Dio ke rotation ke YG India sawarkan customer rồi công tin tên đã yang bên rotation utau MS Galar nani ke sai tang YG dame tahu lo thì kamu Eldrick làm tiếp cao cast long shot mẹ mó cầm chỗ ông ấy công ta crazy để shot vị trí tăng cái zone lại có sách tải vẫn Ario gọc lạc để phải nak sadar tim kemudian ngerosot ngayo dang ini ngantuk kommentator yang baik ngano kena game masa baik kita dari cak di WTM do you know kiwi kita try the live push di tim WTM dan kemana yang kiwi cak di SF ini di WTM tadi ke fight 4 gitu dan itu no dari kita hari itu ini kamu advantage ki WTM na terang pat ki SF ki am napa pat ki MEG dia nak ki ya ka tim ya ke tim exit ni fight ki YG kamu tahu tim 12 the knock the grenade yok the grenade kamu tim yang menghacan yang tim 15 the yok mau mungkin wih sedang yok tu Tôi clutch dengan yok mau clutch di tim. Tôi không thì dọn đọc ô điệu confirm mấy cô lagi
tim EG Sastan Arnold dikila 6 menit dan 20 menit cakap sekian dia kemusuni the sport itu aku story dengan tim YG Fishland kami koyong kemudian wilayah ucik di kita percang mulai tu baru menjak tu kill tu 5 kadang ya fight kadang ya rotation itu Team 15 muncul tim MEG part dia nak pergi ke tim 15 berwilayah confirm Ahmad Aibas daerah terkaifat kami bang no space desa stang marbai ula nam la dan mulai tim bashi umru dan kitin thartin tekum no ula nam la man set tigi brio dan cepat kong tim thartin la dan chan temen ban yo ngani jaga fight water fight ini teh kami bang dari yuk tim tartin yuk tekum WTM erang dari Cipoyong kami cover ting light cita-cita kum ayan ti fight tim kum Pikachu di long range kina tayna rozak ya ki tim 7 team bagi tim aja tempat kila yuk kila do dan job yang match banyak dah kan te movie lah tak nak hai yuk ya bang guys sudah pada rotation pat kim yuk shoot nama lah open pelan demo dapat Mr. 7 inch tim 9 cùng ubat one bola rotation dekat bot ketika saya banyak hari dia kira orang bola yuk nak yo king bola wes ban mak layo dia FQ menyertai ke fight part satu sa bola pelit bola fight tempat gila yo all that tangga taruh kyo 10 finishes bola squad dan kumu es pat udah yo 5 solo finishes dan hakan ni pan kumno yang mana banjak biasa di yang QBS BFQ lah pada BFQ tidak ya push stang di teka joki bloknya tempat WTM yang tim lain tim itu lo ada WTM asli tim dia pan itu waktu bawa hidup WTM pada dia lu pada chanok beri untuk putting jadi lu par dulu lu panwan direktur ini tim dan melarang tapi sayang sih mana bancap hakan ni match ta namar la ikhai hakan ni match namar don machalom dan bacu kalau nggak Santos baca
Rồi company ban layak revive video unu ya. No game. Kenapa tak set nama baklaban ai ka cover. Bal tim 7 baru tim 14. Kama dari upo degar. Mulai nang yo bam ke zo gembam ke tempat bam baik ko dengan baik action ke tim mata sa stang 5 Quinfa để nắm đen cái thể lại cái để cần thể tại lại mà vậy còn Asaf Doraemon Doyo bercang musim tembiak dari depan Uyo cover bebas saat stang marway lạ năm ban vòng one man up tim sport yang sasit unata na tim WTM Gumas F layo tang sasit tim 7-inch lagi tim 10 WTM stang marway one bar terus sudah le di battle tekitin 13 the like the zone hanga moda dan gitin tan de chicken bag kenalian yang pi wujak waktu gitim tan namar gitim tan layak advantage hana jerang at kazon kadan chaki bagi tim 13 dan chat h kazon kelam kum kadis advantage bagi ke tim squad baik arkil tada lada kiyo hani tim dia baik si sound này kat san kill lada kiyo iyo tim WTM Pakizi layak sakil kamu Frederick pada layak san kill matai ke fight dia ke 2v2 fight mana banjab tim 13 nene tim 10 comment slot hane dengan ong baik kenjap ke tim 10 nama kiyo advantage taruh syong ha ke bahak jangki kisni bak nen don bak ada ke sengi jang kita yakin yuk ke chicken dinner ke game away ngakom bala ong layak ke chicken dinner ke tim 10 ke up sakit pang sedang sekian match kat match terus pangan join nak gerum kin sedang kelai tang kata dengan ai dekat ni ka fiskam lane dekat ai fikwa ka baong fi dengan up shot dekat sini asal dekat tu tungga ini ke tim kebaik chicken kila ya utak crazy 5 kill EPG kill Eldrick kill baru easy CMR kill terus hani kebon kill kila je push don kiba rotate dan kalian yang film mana bancap tangga first game berlanjut ke tim 10 terhaga ni telak try lah point baik 24 dan 26 point latam yang kata 30 point ya ada ke screen, dekat web screen, nganjeng dekat room cua. Asyik ada ke hello. Up nang join ke room. Up spangi. Di shwa deg tok di deg bam deg biskit kenang fin like ban empty ka kapa mix baik parang kasih
Kembang aladap join ke room. Tah. Ngin nipat mana menda badan haslot. Ke tim 4 down, ke tim mat, tim 6. Nanti orang tim ayo. Yang tok, lek tok sampai. La 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 la. Teh, buat kalian ban like, subscribe, ban share rumah. Kenangin wan rakyat kita main sibon. Sini kemarin sadan gator man kakot good series. Kan sawan kan news, more update. Hau ban ajun. Teh wat kalian ban follow ya ka Jublen di Wine Esport. Bat ya ka reward esport ru kiru kin sawan rak gator man, ngiru sawan rak gator man. Kijong kiru don ka we gator man. Kemarin kot uyu tang ka deka live hajar. Price pool. Matangi la pemi artli tormen ke bijit mai bat ka Mobile Legend. Ngin ai update syau bana Jun. Ya kata ga tormen jong ga bijit mai bat ka Mobile Legend. Kende baik ka kikot baik ka good series. Kan hablang baik ka kejo. Ai nak daga fan mo namar ka klik ka phone. Tang spektor la klik da la kai tang te la thai tharai. Atau nak papai rumah. Jok don kepor kia keren kumno tem nang ran. Nu ban papai ru. Try tidak jan sedang hi namar kia kila yawan lud. Sedang kan nomini di try kila ya sedang. Dah kan ni kemar cepat. Jongka mak miramar mono ban job. Komen tu ha chat box. Mentanang dari ke grup B. Si kamsi bet pat. Ngan salat jongka grup A. Ha grup A te kam ikain ke match namar don gitim. Bapau. Buat gitim baklain. Anu don gitim bapau. Kunggi ayanti. Buat gitim YG. Buat gitim. Ipuna aru begitu maju baklain. Tasa komen fi mano baklain mano penjab hakan nika tormen ke sahajar. Dengan nika reward pro script. Matarang deh ke scream next santon baik ke tormen ke balai pel hajar. Sa follow ke page reward kena video update. Rafi Kwadis taru sa follow. Buat kalian follow kena video update.
Kamaj belak sedang. The Sokomen Mano Bancap Hagani Kamaj Miramar. X. Aha. Bandera 3x, Gensai 3x, laga final. Tara. Dah kan ni kemas cepat mana bancap. Ini dia. Dah kan ni kemas cepat ngai ikop bancap ka tim INT. Dekat ni yang jong fi mana bancap kan ni ka match. Kan ni ka grup B. Ke grup E pat kam sibat minda. Taruh bendera ke dah gawe ke stream, di kejuk ke stream. Ha kejuk ke grup, ha kejuk grup ke E pat ke B. Ya komen mana bancap hari ni ke match Miramar. Kamu ke plane laga naliang Puerto nam tu ko nama pasal kaya cha tesha au humada pendidikan benar pendidikan nama ada pendidikan kalau lupa lagi amni temdong soalnya namar ka ai thang la ka uskan bat ka chimni la chimni lu kam long ra la uskan kam long ra kalau ada try thang na Te paradigma fi sia nang no cha ai kan lek ka zone. Naliang janga ka zone kan lek bacha power grid bat kasan martit. Kungki WTM kile poi shwai shamadan nomor kadrop dangki kamajan tekin baru kamkulon dan hang ni menubah ya drop flash ngin ya pai mo cùng cái team 4 bắt cái team ayu kita cái ni cái glitch cara ima mo jong bi jam ai don bala ban fix ra hang ni kumbayo i kidon bai live team có đủ ta kini fight này kom no menubah kami jan buat ke tim 10 ngai ufek jari ulai i yo ki badon lai ngut tang pat ukrat pat namar kila poi shwa shamadan badon kompau nama dah lek chete ru myo gon ran nama ki tan lai ngut ru lai gon chom u ter kompres tempat kita poi shwa tem la shu kini move nak shu wai ki tim 10 cùng cái tim tăng pat kidan tăng lai ngut ni kidan sangut tăng banta pat kidan tăng lai ngut ulai sai de ka bicycle ban lai sha laku beratarai ta ha teh ning pat don cái tim for kimat iconic kimat iconic ru payu lut rap biang galut kayu pengen move nak shabai ki bai khamil jan ta ha ni pat i kembali ajan bat ke tim WTM bat ke tim 6 tim 6 kita graveyard kamu WTM sleeper part udah nang tesha room push ne umat le udah shwane umat le cepat le scout ne ban set de kiti udah nak tak ada mal clip tu dan keyboard tang ko bai ibat la jan ke tim bai ji wat ke tim kan de kumlaki la spot ro kita hasyak selesai dekat net ulah dan tak ada banyak nak kita gi ar bodan hasyak naman ni la long kam dis abah
Ula yo nok ru. Ya u Elric. Te u mut ban push ne u ban apply ke pelok yuk mun ban ai cover. Masen ai ka kol ban ki push ngala ai cover. Ai ba ngala yo cover push. Ula na ban. Mun udah mi pado yo na jenai ban set iki. Temta kila ya pushi ula brep yang gernit. Ula lam la man nok ni. Try la yo. Mulai push yang yo dahan ni try la. Kom no. Oh. Pang umar we ga tiptan. Ta chen udon uta don chate. Kin let push na. Kin ya una kin apa ya una man. Baik tim foruk kilai jan desia su ulai cha damage ha kumu wajib fish lag ula spot ya mulai push tempat ula cha nok na yu factory la ya yu kumu ula ada katari the next match try nanti cukin lagi Tahan nih kembali tim tidak push jauh tim dan tahan nih pak mana bancap harga 1v1 fight ulah saya yang dekarnet uyok nam yok nih ban nak uyok yok kum PG 4 udah saya dekarnet ulah nam nak uyok pelok ulu kilayawan kencan dan kembali saya kenit ula bepat ula ya lagi ini baik sakitin bak kami jan show entah kirang kami cerai karena rotate nampak turun saya ikan lain tengah zon 4 kali minas nhớ yang tengah ke zon kali nih baik cek nih ke gas dengar di kan ni baik. Từ cái liên trong phi cơ dươngกันlại chạy. Sao cái màu ke gas dengar di kan ni ke prediction. Kembali ki MG kita yang loot nang ya yang getir ketar. Pacaka rotation ke yuma mungkin shwa-shweru kembali ngong hari ini match ke prediction jonga kenjap tim INT tekali yang jong fi mana bancap hari ini ke match saya ong sa comment buat klik ban like share ban subscribe bro kang man yo show ban live jong riwa bat shadow bancap aja ban live mana mau riwa Pak Shadow kini di tangga tes shwa banyak live inspected megaphone nama ngai side inspected PC baik the PC temlak re nama ambon lagi setting optional kamsuk na phone Ngon rata ke bukan pun you. Haha. Saya ingin move nak cuai. Ke kita pat kita dah. Dia like nak, kia move nak. Tekim tekon yang buat tim YG. Dan pada tim SF dibayar second position hagan di last match. Dan mentapat position you can point at the match. Wasa ai ngam nang ra ban kas ngatu tang syukwa ban live. Mengaku awal persiang mo ban ru. Man kasu tang nang pat tang nang praktis baik. Tang man la ban kas change kemat agar terben jong riwar mo. Mo ba shadow. Tangin pain sa team 12. Gunner Aaron Ula pat biang kelut tang
Wala biang galut. Dan kam selang di smok hambun. Don utim jong upat udan marwai cete. Nolek scout kita dan pek kita bakam sih kembang base banjo jong taban sian tahu olah kamjan tim tartin apa tuh mereka cete itu buat jaga bakam yang banyak fokusin yang terkait bakam yang arko berbaik buat kalian ban like share subscribe mah sa support lang dek bro kibrio kasih gitu centia buat kalian ban support nyanyi buat kalian dek ini dek para kasih tengah keren kemasuk pasal emang ada keren bakla MV ngapan radar bahaya nanti sepalak tenang jok dor ke babiang dor ke barit lede bayasun telah jok dor bahaya dia rukun tamang hasukan kai Deng ini move nak cuai Hanoki dan dia fight Kita putih 4 kita lihat profesional kita move nak kembang gaong gak prediction dong kedai kebun ini kembang lagi tim WTM dalam ni ke sana tu nama nak lihat tu ngah tuntun bikin lagi yang tu nama John hi kata ya prediction malong kong kadang tu sana tu telak kamsuk kita WTM kenapa don geti tim MEG part hajan don tim WTM. Diki yo inam yo ina ya kita tim WTM. Diki percang ban lek hasyap ban tet jing tet ma. Bolai i baga tim WTM ke ban laying hate ha ying. Da fistim snaik ru syabha wat fight ru sa. Nama berfilak kai BJS 4 BMPS 4 video ada bans tips naik. Agar ni terfilak bans tips naik tempat buat klat dan fokus ke game. Yo cak knock, yo cak kill, yo koca last tips 4. Terik. Minta terik. Ada terik. Nah, mungkin ada bandai. Ujungnya tu lain ya, orang kata. Di ujung tengah melapang. Terkumpul an arkido lah yo nok yo is dengan fight kia fight ai ngaruh dang wat kia fight ai ha ni lah yo buat ulah yo kita kila je push MG Alan ular saya de grenade ban ye fight bat ke tim 14 ulah yo dan banon ngobrol kerat push babiang dan take it lalai kindek be no yu try kalian tu kindek be baju banyak kita kill jom tim 14 kill kan yo ya babiang mata telak ya baju tim 14 dan like untuk telak 5 baju kita apa lu cak kido tekum kido pala yo solo 3 finish tekum di tim 15 part kill kamjan ber ke tim 17 ada ke sepeda ada ada ke bos pula banyak tanpa nama lagi alan pada hai dekat saya dan saya ulaya base bro tu video pat ulala drift na jam ni galong na berkiu galong
ra kelar ke bogi. Oh, yang ke in gas no chai no gas ting baik gas no ya still 7 inch July no 69 fps so kido like kamjan tempat yo no 69 fps ulai sakanya di tim 17 ya ulah sanok pada giting waji pat giting 15 kin like push no kin like rush nomor way hantu de kumumak fred pat udah like de ban ai ke kawat walan pat ulah like kam hajan man like riwai urute chua hano kidon pat uwai pat adon hajan ulah anu ada man fight ya ka 1v1 fight ulah saya de shotgun oh me ban oi biang baik lah tiap baik yang lek beda live mahครับนั่นนี่alan ula dan mla na dan one week ditang pat ula cha set nam te na ga site na ma lo ya ko wa nang te umak friend pat ban krat tapat na den tu jak de fu ula ya ban set ya ki nah pas ni Super Ula yo solo 3 kill. Ula move. Trong vậy 1 kill 5. Yes, I remember you bro. You are the first viewer, first comment agak like cho ngáp mà. Apa tadi cũng tiếp bong, tao bóng tao màu từ mùa đó. Chat ke mau baca one comment nakang dan impen tim DFQ ya kan berke tim WTM tip ki yo ini ya tim WTM things stay oh stay tổ bốn cái phần yang ngap tự viên ta keluar atau mom tak mau tu mudah. Dalam software doti beli ni cikaman. Di nak cuy. Hewan giwa kami jan. Tahani jan gi WTM berki tim WTM ki fight nam yo fight ne berki para tim jongki para member jongki. Kideki official berki 2.0 yang itu cilai wan kami đập chân rồi chứ bạn mà đập lại live mà đập bỏ rõ cái group itu là bám giả the comment itu you ucap hari ni ke match yang ki tim INT dengan yang P1 you ucap kamu orang cerita yang lain ke ronda. Tak mau kamu orang ke zon kalau ke cai tahu kamu orang tu ni orang duduk sedang. Dah tak kamu orang ke zon lain ke cai tahu. Hapsan pisah ya min. Kata chang happy kau pisan lah hoi kau pidam lah hoi tang wa pi ke support tak lah hoi ku belai pi ke support yang ni dalam pilih hoi tang wa support pi nga tang wa one pet kita ni galai dan kamu angat ni ketun lai goi chat tai kamu mak kamu tim DFQ tempat unjuk penhap lah harapat biang sensi pat biang ri tapi kasih ya Panang kasih lah bhai. Nama kasih Rochiteng, pernah Rochiteng. Te kumaji dami lah yo mat upi boy. Te kamu angat nema, kezon laga sini. Te sesen upedik biang kezon laga chai ni wa. Em uni ui yung genera.
Hora kut kesun. Saya baik. Selamat kasih. Full support baik mo. Hau aksorang yang ini kibru prakasi. Cewek rum hau aksorang ini bio baik. Kelam dari dekar no. Abi dek teh ha. Abi WTM ka fight. BFQ kisat ka fight. Kembali ke tim 6 kila rotation hane harum perkila ya kompa base pai berdan enemy ra in pa yang tim sebelum tim biang kia fight kia spray ya gali ke balik rotation mesti bin wala aduh ngam nang kasih ramo nang citeng baik kasih nambar ngade upena kasih nang citeng penaruh lah tut lah telun nama rasa sini silong lah keren mix banyak harum sapenar kiong hapo kamu ang mau tening zon hanu dang sedang cua her ke pelin le dong cua mi zon cua dang lai kibru dang lut kibru dong cua zon ini em gua kamu ang kam te lai gua boleh kasih nak li tagang hap boleh no hap yuk perlu kasih ro kain kam nang ban keren kelam da Chinese ching chong ching WTM gonna win this match tahane ngin i ka team INT lại kami kan bat ke team 416 do kenci dari dan pathai tempat tentang tim sikti lancar sampai pai oh lời chả đó tim siktin uci sola yo nok yo kenci gemta hajan jong u mono bodan dan nang kan ba akawaru da se de kanet ula shanok pat nang ten sai ya ki tim SF ta ula un push hajan which ula yo nak nang man nok yo ta uwei namar ula lo don saar ngut kiti ang sahikai kelam dak Bengali kam Subang Bengali saya ngerti kelam Bengali tang tentang tugas facecam tem đâu lẽ live ở ngã chi bắt tem còn ông này bị cái facecam thì làm bằng á kalau kuat itu facecam yang mana facecam gampang dum ta đeo mà ta mata la I ka zone collection eng red bo ong nga bodan taura malai kam haneng pat tanang de baik bo ong nga ko bodan hari tim dem direct full ni bimo random ta hani mana banyak advantage ta ka zone ta hani I ka tim tu kam jan bak tim 16 kila rotation ka zone ini gila yo tim 16 pan gila chim fight ban yo no ndere ban snake hang tu seteka de ban nomor shot air reflex wuk ini face cam ke unse de grenade undon triple grenade kan triple grenade gula ban jam tim 16 yo nam ya tangga wis kene tu minta ban tidak tangga wis kene ketemu ka SKS lang hajo kadai kata ya cinta kayak like finish ini pengen coba pati sengan petik yang zon kan like hang ne hadip hang ne apa dan baik hang tu dan apa jom ka DFQ harum DFQ sharum ki tim MEG ki don na den cabang kinang rotate
Kinawat kanti kabyang kanja dito zone kabyang yo compound kabyang ban wa ya kan chicken binal kamukel spat kitchen lai travel kitchen nanti sih kelas lo ya kill you way dan hani prefer yo tahap bah masuk tas yo iban tahap yo đấy ada yang dan ini nih sebentar lah long baik tangan nih hajan tim wajib buat tim ini kita cuak tim 14 nih tim 15 mula lang YouTube di wajib do em kata nak pala cuak gitu mendang warap kerubiang mana biang di kita mana biang di tim mana biang di sponsor mana biang di sponsor di one support dulu itu pernah ada kan dia pernah kan MEG Sumi là dụ Miles là cái IKM the configure the squad Sumi the anti diuretic MEG là dội cái WTM MEG là WTM và squad white là dội race team quan biạc sân lệ cute nữa buka mod information jangan nih visit website perlu belajar apa saja bosan là chụp DFQ chỉ là chọn một cái từ chat bro làm vậy đó Jul video saya ada pelajar yes tu ni terus ignore kita nak lambat saya damage kita nak obat dengan jerong terai lagi terai ber obat ketika kambing banyak tuh mantap $. Tim
Temta sak setang santim. IWM DFQ ta WTM tim ayun tim 15 tim 7 but tim 2 setang lai tim kende baika 4v4 nanti ya kum ke tim DFQ dia gi prakil Sekarang yang ini kencap ikut tim DFQ Pan perhatian saya menemukan job solo guy nya IWTM nya DFQ ini PT pada solo IWTM gila yang bersantai kaman pergi DFQ tim DFQ lalik kemana yang pan olayak ke kau baru yo ini TU solo guy tip si dia fight kini tim 4v4 tempat layak ante marway layak nak tim dia solo guy kawan dari Kanadin channel like Om yo ir untuk kembali ong baik lah job ke DFQ tanpa layak second position untuk tim 15 ini percang baik lain dekam UP lah job ke DFQ percang baik lah mengasih kena yang por lah Rai ini lah kill ka DFQ ni ta ngan achwa ada ke baik screen join chwa garo
Nó sẵn tôi đọc qua gọn lông là bằng xong hello xong à kia à kia là sao đọc lông em là xong tỏ là lỏng mình phải cọc đơn rồi Chạy xin để cả mobile battery đây lo no final chuang tuh Mbak Shadow Sunday kan day ke final buat kalian ban like subscribe ban share ru sakit pelau topi kenang ban yo update harga sengi balik live jong ke final match của quality biếng em Shadow Mbak Shadow ka match là đang the guess mano banjab harga ni ka match để flop Ini kan masih buat kehidupan Norway udah enggak ada solo guys ini kan masih untuk tim TFT ya kan ini masih cepat kita bangun saat ini jangan lah yang mata open WhatsApp em cần bật cái screen ra ông bây giờ là bằng như vậy là như vậy như vậy là game tham gia và playing cái này both outside way Saka is not is Saka is way Pacha south nằm đâu đó tụi ngầm năng đâu ta hàng game ngầm năng ramon game ngầm nút bằng keren ngầm nút yang ini pat kesan ngan ong bikin cha yulin sa sai yulin dan kembali bon gibel kalian terstruck by manify hayulin rukojo itang mostly terstruck Waji dan melayut jangan bangset ya tim tartin
Hari ni kan match dia mana ban 2 minit. Victory lah squad. Tu ain tikan ci dia solo guy. Layak pan finish away bro. Dan sanggup di nama tag glitch time tahan ni pat i tag glitch nomor ke tim ini tim check the view dulu tiam saya nok pat orang ya check the view bak lama udah kecung tim 15 mulai mulai Oke, WTM kemudian ratio dan single finish jong kemudian damage oke kemudian marwai ngau ke McLaren ini udah Norway solo guy kita bikin dulu ya Norway kadang lah share garnet mana kalau fight mah ini tim 14 dan Norway pakai tim aja gitu. Tim 8 last spot tak menurut manusia nama udah Norway daya bro miur call rai kalau cukup kung wajib dami daya nak yang tim 14 lumut push nak daya damage nak tim lain jadi pala spot tu yuk nak ni kisah utai pat ulai lagi gitu penuh ada sneak open tak tentu tu kekil jam INT pala satu hak tim 13 yang ni victory dan batu tim 4 kini fight 1v1 mana bandar bani fight lại bị đùm tham để cho nó ada reflex đùm tham vậy tu orang fight yuk dan tim itu kawan Naden kemudian rapat yang persiang mah ban yang aneh mulai siapa macam tu tu bantu sana saya ngapain mana bola yuk pada ujian ni aku bakal abang seketin lelai sampai station kamat mana badan dia fight ini fight untuk lain jangan kung bang yang ngasih semua dan jen baik kan lebih sana uniu lomang ni dekat prediction itu sementara kadang orang putih dan sana lain buat kelai kol nanti lagi kol ya perlu jangki hari ni pat hari don tim bayar fight hari tim 16 dapat satu kaya fight satu ngam tip show PCA UCA yang pacuang ni Kodono Felix udan marwai hang ni teulah nak mana ban fight let barok kini kita bang ni ni payu no Felix mah sak marwai ni tekembar ulah yo arkil
kamu tim ten udan hatrum jong stadium kamu ukiu saniro nanti pre tradon get tips and trick tu lah scope in phamo ada six saga EMR WNT pelayo kill ya tim TS ta satang marwe ru yang mengapa yang nabadan fight come close ki tim emi tim Mac Meghalaya kila push ya tim INT teman balak ban fight ki tim MG ban INT pilih saya bedo lagi Felix kamu skill saya lah cak spot damage lah ya yang cover kambing urich pat lalek becai sneak becai USF magi lah yo sias dengan baik cua ni lai lah spot nampak spotnya dan move nak cuy kan cengai pedang tu urich wala spot saya bola dan nanti Oke, sudah syanok tim INT tim tak gila tu dia bola yanok dah sak dah ni kim push ni kim keratnya bandit recall bye kim don recall show bye timut ya rush na tim INT buat tim ulat revive ke revive tak layak setang ban push senior lagi ke kami close ke tim wah sampai ngam nang raban kas masuk langsung kan cantik panah langsung try tunten lah spot team 6 imut rush try ne skap tim sepat lah rush yo tu lah yo nok we lah syatan tu apa nanti kemaru lah confirm mana tang yang ro jok gas point tang si point now tu tim jangan ni utak bola spot baru utak kita kembali ke tim DFQ tim 10 bagi tim 16 kita mal kam hajat tim 16 pala spot yo AVG pain lah spot yo tim DFQ tu DFQ pat unsiam push step temu pain orang go pat umur ban push ane ke yeng utip nanti ni udah drone apa na udah tip try badan apa dan cara ulah mana fight kawan we want fight para shotgun para gop bat teman orang banyak ni saya komen kelas hai tu belum cukup ya wan
bro. Về bắn push tempat udah dan cenderung support udah yang kemarin kelak bentai. Nó udah yap nah tuh. Nonton hajrong dia bayap. Push. Kalau persiang ban you ban push. It's a 1v1 fight. 1v2 fight. Oh. Temen lah ban punya set ban you mah. Kumu adi ulah yok lai skill marway. Ulah berada ke moli. Ulah nak man clutch check ini armut. Ulah nak man Syakalai Syakasan number. Okay, dan baik armut parah shotgun baik mah dan buku netnya kurus. Tengok tak kisah. Oh, it's a 1v4. Kalau adi cùng có 1v4 vậy. Ta ingin phải nak cewek. Ta cewek pat mana ba kham jan bat mana ba kham ibang ban ye phải ru. Ha ni ngai i pat don ra. Ta sini ba test track pat don marwe u team 4. Try udang don ga recall dong don ka ayu. Di production u talak don ba rok khoi chat cha outside zone. Sa ta mau ke zone thain kumu pendik ngamane kan lek bị hang ni ba mak kum ba ngamane nó do benak sedang nga dan zone baik kan lek bị hang ni ulum ta sai baik kan dai nam dai kum ba nga do menika nak sedang Syaban lek ke pling ngala mak kan lek hang tu ma Syaban mi ke zone ru ta lai badan tim balik hang ni ru tim 6 the new team INTU badan marway. Ola yok sol ar but ki beriban yang minta ulat nak dapat kelas ya kita lagi. Lai ibak kila ewan ulat tu ko pat kono kita gede. Kila ban be ya. Dan ulat ada lagi tim main di relatif di penuh coba yang tipnya ngantuk tuh syuong tugas saya emang nggak syuong dan tim wajib lah kami kan berte ukai pada solo tarai wajib fish lag puncak berpun tim dengan badan beri otak jan jong Mbak Onga Gazon. Baik, kena shadow. Untuk berlomba Onga dulu ni. Dok mana enggak mau kita tu. Baik kan lagi hang ni baik. Hang ni baik. Biang kedut biang ke bawah. Kan tai di sini. Ketik baik ketik lebih kan. Kita ni ketik 5 ke tim 7 kini fight em yo fight nya kini kerat ni kuno kembali ulah yo solo berhap kalau mulai pada kuli UG lagi debut dulu kena wat kawar babiang ban yo ban siat tangan ni ngani ke tim 9 sudah ada di tandemnya, ayo, nanti udah record kita back share, kembali ke tim 14 berarti 12 pushnya semua buat cekaran buat Fedo Hamzan berarti tim 14 tim rushnya berarti tim dan apa Kilai kerat jika biang kembang yang ni
don tim don coba zone da filek plan zone da kambiang da lek slan da yuhi dekat tim 15 kila don hang ni ba ngam ni tenta kila lek hang ni kila yo kawar kambiang kan dia dapat dashna daga ada garnet kasai pada garnet kan ada kawar banshna daga tiu daga dip banyak kawar haban pre da filek tu haying ul kambiang ni sakama kata gazon kan dia saya kembali ke tim fight ke tim tim hujan buat umek jadi layak ba dan yuk dan kali buat layak kadai pat ke first start macam palagi untuk doktor berarti tim ayu gitu tim 10 bayar scan ni ke fast game yang enggak berangkat gol lah ya nak ya umat kopi boy nalaong menir nalaong ya fi kesun kalai banyak kata tim 15 do mani bat coba lagi tim 15 bro nalaong kendak hang teh lo sama kok tu lo ko ba mga kalai konta ben tementangan pe nak setai ha tim ayu bayar fight pasti berata mentang lagi tim WCM kilai mudah pemilihan yang terakhir ulayu ila spot ini ki tim Sera terakhir di betul tak dapat wiro kilat im kita empat tim dan tu layak lakil semua lakil support lakil untuk itu yang orang layak juga mata am da filek hang ni ha padang bayam hang ni bodon um hang ni bai hang tu bodon hang yang jong di FQ hang tu kan lek zone da fi ngai inga lek hang tu kusun kan lek hang tu ke prediction jong ade to da fi ka ban yo ga chikinina ko babiang buat ke kawar babiang buat ke jakal kambiang sina ke kawar gali lek hang tu bai fin se yo ke zone ke bah padang bai kembali Nadine ke tim 10 lah spot ke tim bawah Nadine ke tim 6 ke tim 16 kali Nadine nanti nalon ini buat kerja kita ke tim 6 pat try lagi di sana kemudian tim begitu nampak CS power ini di tim boleh dicai saya benar lah nama nok jadi way ini kita tim cùng keping lah hai được xây được cái net là đây vậy thay ôm bạch một ôi tăng quay uya ula năm la là ban nhiêu nọc uya là tăng ngatan mình tiếp thay bulan nanti salah trong beberapa gali tukum anti reaper la yo adi te hang ni ngen i hanu ki ya fai tahan ni pan ngai iu gonor macam juga gini bagi stage pelahu kemarin sama ada pelahu balik lagi gua pelahu sa stamarway yang kasun pai ngala ong kumba onga kan lai pit hang to kumba ong ifi kan lai pit hang to kade nam de kumba onga mane na do bastang kan lai pit hang ne kasun saya ong ifi sa komen film biang nam biang ne ka prediction jonga oh film yang mereka prediction dong nah jadi lihat predict tanggal zon
ai ajak lagi way kalak biang Samantha ha padang dan beru menurut tang ha padang dan open space melak lapan set cino ada yang padang shot sandwich tang best pat dalam H to H Ain tikan sila ya tip mici DFQ ya fight ke tip mici ini mah DFQ ranggo tara la spot di tim tatin buat ke tim ayo tara ulah spot uyok nami orang nak kita iki like ngut ke tim ulah mak iki pai hang tai dan ki mungkin sila yuk di tim mici ani uji dan uji tim main ulah yuk ya cerah dapat like push nak so way tim yuk na dan jadi kekon bukan cakap kawan temu ya empat wilayah dan finish sekarang kita ulah sengaja ani wakil entah ini lagi switch kincir lah itu sun baik mangsa nyari kita tim tempat pengajan tangan ni ulat 6 lah naman yung kum dugot ulah offline try lah seniunan cùng tim tần sẽ được cập nhật uyok nam nok thang way ai tang damage di spot dapat net sekaway udah unit sekaway nanti hadin try bayar ar mungkin dan orang tua mah try lah nanti on kurula sẽ được cập nhật try lại kembali tim MEG layak pen white ya tim kita kerja pada local setengah white kita flow pada cak saya tahu tim jadi tim 5 ini sementara pangai kumula 2 menit ke tim 5 nah kalian trong film nó hoàn chỉnh là bị match kita lihat siapa showroom tanggung website layar dah ini kemat mantap buat kalian like share subscribe bro itulah support ilham tim ini yung tim MEG tim 5 uflah huruk dan marwe royok arkil marwe royok kau kambiang tanggung tim 5 layar dari tim DFQ entah Latan rapat. Mulai yang penhap batu komisu, kita urung noh. Uyok nampi ada batu urung langsung. Kau tugas sini. Mulai yang batu dapat ada di nanti. Mata ulah longkum ke sandwich baik. Teman man jok gini, jauh. Ayo kita tim 14. Teman tak kini fight ke tim 2 bal ke tim 14 kena baik 3v2 terus ubi orang gol aja di 14 setengah marway ubi sudah namo show sini granit tarai lah aja baik granit baik down ke 1v3 Felix ulah nam la na ban ni fight ni kita ke lain la nam la na ban le ya ke 1v3 bat ke tim DFQ bayar chicken dinner meni ke match Miramar
layak knock ya Voi play dong kit TFQ temen ulak ne ban you Sampai jadi temtai ila job ka tim di FQ hakan dengan majru te kinong 2 menit pat kide ki tim MEG mani nga ima ki kasan kill ne kan kill ne si tim te hani try nga ong baik lah point ki tim di FQ ne ki tim MEG ne te kam no mono ban yo Bandung Shaka semi final tang prangut ki tim ban yo hakan ni grup Bandung semifinal te dep kene ngan like top short break like Yushua dan Yushua te sa wan biang top te ap sipang ngan like Yushua bili like mentangi mus dang saka grup grup itu kami kain ngamaj chim try Welcome back guys. Ini kendai ke grup E. Kemas jong ke grup E. Hani pat kido. Hello. Hane kas grup E kidon ki 4SQD, 4UL, TTKS, B8, 8 Nador, GPT Sport, Seal, Immortal Sofia, Team THZ, Spartan,
Ton Esport, Triumph Esport, Team Trips, Team Team Yur lipat ka, Northeast 2.0. Tahakan ni ka match pat mono ban job sa comment to group A mono ban job sa ong mono ban job Lenovo support Jono support mo kan ni ka group ada yang mulai ke cepet-cepet. So comment mana ban job 5 minutes left. Buat klik ban subscribe ban like bro. Entah lo dia kena baca. Long baik pas phần rêu kendai berikan sedang 1 menit. Long arkan tama berapa lagi kamu sao kontak ni tong like ke touch step tong saak semua jimari kenang ban like ban awat WhatsApp ping invite tim ru la join sajisin ngan ong ngam nang raban kas nang ban yu chu kwa try chu kwa keren dom sombai sa ong mah mono bancok hakan ni ke grup mono bancok ke first match ke second match ke third match ai ke prediction ru mata te mono banyak rung chaka final angkat menit di lah setangi setang si minit kita dulu lah ya wan kalau baik
Buat kalian mah ban like, share, subscribe. Kematch lah sedang. Ya beneran ya ki jingbam, ki popcorn, ki umso hajan jong fi berempat ya kene kematch. Jong ke grup ke phun lah kluj. Kematch jong ke grup lah sedang. Jadi kalian jong fi mono banjab akane kematch ranggal. Tengin ni partik biang ya kemap. Syata kos mo sang mendak partik. Cuman ni pos ka first zone nan sang mendak partik. First zone sang first satu antang yang saja sih. Mau partik nga mane armatch jong ka grubi ke miramar patka. Rondo kada bik mo partik na. Ang ni patkan dene. Kajing prediction jongan. Kematch keladan sedang 5, 4, 3, 2, 1. The Yano fit to the ball. Playing kalau bisa stalpar cam pribis dengan liang jonga kazan kanlai baik syaka left ke jongki kanlai baik liang kapociki dan isharul kesokkel kan baik syaka ta kaliang don kitim bayar stalpar don ki bayar saja naru tengin dapat syada kamap tak saya paipat dahir Ramadan buat yaki no you sure na yang fight nang ki army ma don kitim squad pada kita begini bat hakam secure don kini kitim 17 tim kata siapan dan tim madang hajan jang tim tu NES kuno lah iPhone dapat iPhone ni buat tim A kita
kita like rotation buat tim dan tim kita sana bisa kontrol kalau tu dan tangka pistol mana tak nak menjauh yo pistol itu banlang ni ya bentar lah cak push negative 17 lawan hello kuya nam yo man nam lawan push lah cak apa Thanos dan bandar datang ke baik Inferno oh lah ya baik ya kawan V3 bagi tim NES kan tamat ke di Northeast Northeast 2.0 layak 1v3 ya ke tim Northeast impai nak syawai aneh hajan bridge jengga melta kidon ke tim 14 bat ke tim 10 umat max kanok apa Tom mau tuh tim 14 udah rush yang kemat bat ke tim 10 berkilas hanok armut tarai tahu lah saya ada internet ulah nama yuk tengah damage ulah nama balkon V4 nama kidang yellow nang pernah ada help tentang ini apa utim tenula spot na yo relax ternyata tu adalah spot na tengin ya baik ulah na lah baca not boleh tidak sana terkemu sebat ulas lektor syakmat tidak itu ya ulas pada tempat adan hajan udah tangkap pistol ulah nam naman pilih kan flash kira pistol galak ban ngam udah ada fight ever temta saat tamarway kende be kawon ranggal temta tatang harpo rondoi temta lawan ranggal ru karabor imap lawan open sunda guli hadaga geli saya nak giveaway reload nak masa udah nam layak dulu ni kawan lah yuk kawan nanti nak cengai teman kawan nanti ngai udah baik wan clutch wan nom lebih baik teman ini ina Chanisha school Barharaza kumpul ngaman niru kadai hidai kumpul ngah cepon ski seliang tu kan lagi kason kason pat kan lagi beca ni bawa ngama hang ni bodon kumu am niu lenti long kumu hang ni baik kason hang ni baik hang ni kason kan lagi hang tu dafi net ya kabau ngah dafi yu bonga dah yang tu demai cepat letra syang hal kemon jong fi tang ka prediction donga kande bai hang nei ko zon mo hang to zon teman ini kamu tim 11 kidon hospital ande tim 11 tim 3 4 UL tiba tu saya yang ke kelocoku ni set rumah spray pat ulusan layak ye ki tim 12 pat kila kerat ta ane tim ayu tim B8 kila dan melta ki pat rotate pat yura kina wat gali yang wat yu thrai ban rotate bat layak ye garum ki itu pada cibon ki kemarin kena yo sama tim 6 mah ki tim SAE ki fight channel
Ki tim 4 kila ya fight buat ki tim 11 ada yang rosak kan tu kini te dan rosak buat ki tim 11 dan ni tim 6 te badanu tim 4 han ni rosak frenzy la dan chetai SI dan nanti outlaw boy kindon setang arung ngodi ternyata ngin wacak kat tim ki pada legend fight terdapat don kita rotation ni ki tim MVP legend ni ketika don kam show tim 11 kila wan ke pelak jong u kila lek china cha lom rosak tarai banjok ya cover ko tiang manai cover tim tadi tim nem balak dan enemy lupa ada lom rosak rabat te tim ko kila push nak ya tim 11 trai kim tim re balawan ki pelak jong ki banai cover ki Terakhir ni sistem sniping mau gila you mau gini ngapit bra. Tu ada you like dan baterai ban pedik zonro gila chato. Tengam lot ora ki stream snipe ni gila you. Te tanga-tanga ang buat stream snipe. Da fi kuat ban kiu cerong, kiu perang. Dia cerong kiu perang ban khmat ku mu nong to ba pau nam. Yang tu keren ke era. Te buat stream snipe tang katai. Kembali ke tim 4 bagi tim 11 kia buat banyak fight kamu fight aku gas spray bat ya saya ada grenade uyoknya biar mendak away tang way ada grenade ya kan damage juga kan tempat tu tim 11 jadi player way you outlaw boy outlaw pula banyak nak yo away nama ukio baik nak kendra jing ai boss tu ka babiang ka reflex ka biang kayu tu fret pat oleh push nak ya gini tim usai dah grenade berat nak ya grenade hang tu akmat tang baklawan berat dah usnya ya ka first try lah yo push nak ya ini tim pula nak lain nok ya tim ni nang im tu way tu oh lah yo nama udang hill try dia kamu ufred ulah nama nak ban 1v3 ya gini tim 11 berat semua hantu dapat klik yang cedin datang ke tak ashram kembang ayo ke tim 4UL kalau satu Hasun malakum lagi ke tim 12 4 biasa no bila ia ke tim 7 but kita chang mani fight right man yo kill flat pan udah ada ke fish ya UE Meow lại có mấy triệu Lucian John tak sampai menawan bukan
no ulayo like kill try ulayo 1v3 untuk hayas na tempat yang tertema miau la chanok pat hal tim Koreal Kosti kalau tak nama yang Abhiar Nagali udah 6 nak apa 1v2 jadi tim for real bola sedang nanti lagi cover lawan bagi mana cover nak kaji kiwa biang apa STU Zailulu lawan ada oh kenapa yang live kata dia kajing bakalan dia pun pack file kepada open membuat ulah kerat jika bersih menjauh jika position kembiang dan position group nama menentukan position the top lane dan final dan kerana buat jika yang boleh sekarang ini tapi sekarang dia akan save namanya position kembiang menjauh ke final looking for you Sana about tim bag hamkan berat banget guys tanya tim 13 tidak rotation ini akan baik saya kira tim tiap badan demi hati kamat joki saya pada tim berapa badan ini yang tu ini saya ada depan sepak Teu Team 6 Ulawat enemy bani fight try block jok mudah cai seperti kita kalau position ban kecil tadi saya telah sama farm lah yuk iya ke tim sebelah seperti ke tim sebelah kemarin sudah lagi di tim Yuli QI nak kerteng kumno kita QI mengatai ngalap sampai kibuk kerteng kumno engine tengah lap sampai nama kemarin sudah lagi kidon pula nama ayam ayam ke boss Kifuri alpat layak nak hantai ya tebal kumno like rushnya lagi ni break like push kan push check ke tim kawan depan layak nak ya umak dan hani rok na iu tebor layak like kill solo 3 finish wala berani ultim kita dapat kita sudah dekat ladang hang tu aman baik tebor bulan mana anak buat clear ya tim 6 kemudian pada sana tebor 4 ya nok ru. Kita speed dah chat nok lah chat perlu lang ya nok. Dia mentangin fight. Karena lah number 1 jadi team 6. Lah chat ada kernet tip dene. Dah biang ke jingkrat juga ada tempore. Dia mentangin fight. Lah dia nak lawan di tim MVP. Tekem no. Ini om. Laram te bar clutch ya kini ke tim. Damage kembang mata ulah yo south kill marwe ini tak urang siap ya ke push chat
Hano kidan hano kiri. Man ai dekat ni tak banyak baik dia kena boom. Tu lah ifra lah tip. Lah sini ada ampor banyak ai kena. Kalau ban kerat. Kau babiang. Ulah sai biang ada grenade. Nama ulah tip corporation jom u. Sarai mta la yo nok ba uway. Solo guys ulah amla man. Clear lagi ni. Tentang kita tim MVP 4 kila kerat nama kila tip all do. Tu bor mo. Ukraine pha ban ye fa ai be kerat no. Bentar lah nanti saya lah ayo cover. Bentar nanti ayo nok you way. Sebentar nyampe nak satu tim Tartin. Tim Tartin penang dia kerja baik kepada tim pada fight dah. Sebentar nyampe ni tim E tahu tak ta inferno. Tahu nonton hanya ya. Hajan jom support ciki. Tentang spot ya uteu tim 5 banan han tai haneng BH UBH pat udah cover pakembiang tanpa UBH gila ya spot raya usil yang tak ulah nang benok tamu gue ubru nang tai usai mi ulah ya arkil pat kira spot ya tu orang wat mau sampai mày knock quay tay là push betul. Kemakan one knock push mo kiam. Uhon tagi ya fight. Ni kia fight mo mata. Buka kasih layak skill, kill. One untuk penubuk terus. Ya kill superior layak skill. Pindah baik laingun. Ulah pernah tinadin terala iba rotation tinatir kilaya keran aman dari cover safe kimban ke cover safe you mata lagi dan itu buat tanya kapan hab ya miau tak layak arti itu dan cepat coba dia mau yang banyak sangat yang seperti itu if you know you nampak aja kan ông will tìm cho kiểu bài cả lại á sợ thằng lấy nó lại từ cái dân các ông bài cần lấy cha thế mà chờ lốm vào đơn ký just kit kat baru jujur cần lấy cha thế cha này cái dân nó kalau kedap pada cepat cái dân kita lấy cha này cha này jika prediction jonga matangi i giving tim kita tip tu nonton banyak hal ni pada kerap pada yuran menonton yang kembali ikut tim A bagi tim 5 try tim 5 kila abeki siaban kerat nama kila tip kim don dari cekap biang kim don cekapan keram kan ya tu tio ni ulah nam la ban nok ya ki timit chongki ni timit ki enemy opponent la nam ban nok thì tiếp tục kim nút bị short nằm mà kalau sudah lapoi
kini kesimpan apa Malaysia jangan lagi coba mah kum just kiskat ladang halor lombai kin saja baca desa nikah zon kan lai bicara deh cok sajarong layak ada tich daki 4SQD nah ni gila nem ban job ya kan ni ka first match jongkol tak kesini ini tak kesini jongkol grup first match di karang kali kok sama ikan tak ada kalker tham ta nomor penang raya bat keren masa praktis baik dan nadin padon ki tim 5 ani ngi ki tim MVP lewat kawan soalnya kita ya cakap apa yang kedip pada one rush diberi upat gila 6 lak nah ban college ani ke airdrop kelas shoot tim kita ulah spot ya kita tim ulah 6 lak manok dah ke AWM kubung rider mau 4 headshot untuk tang iwe tak gila right push bikin siang nah beda yo nak bikin push back dan din pat don gitiki just kit cap mau tujuh last spawn kita tu collection tujuh mungkin rush nakin rotate na hazul mahazul kita zone untuk zone jadi untuk sekarang terus kita corong kita drop one atau zone kan yang zone bahkan atau mana ni tentang isau squad harnika area tahan ni meno ban la ban kill meno ban shot white kalau harga area ni depan to tim 5 lah cakap babiang ulah spot yo kashi ulah skop bahama berada ke boss bank kita akan jajah ke game akan mulai bicara dengan cantik dan dekajing jingjar contohnya kita badang caru makin lain saja cantik dan baik menawan poiswa apa dengan itu itu ni boleh skap lawan cakap utara lah warna sini lah clear taruh spot itu Taiwan min rush nak hang ni biar nak ini hang ni sudah saya dah semua kita minta lawan kalau terakhir kira hati rush nak hati datang aku tidak bang tidak full bulan itu gitu rutin baik menstart di gameplay jongki pasangnya ulah ada molly ha tu bikin untuk dapat dan tunade ulah nam lak dari YouTube pun kamu dapat ulah berat ke molly dan yang fight nak ni kau tu dapat one ke tim Nadin jeng tim cyber patut try kita nanti apa utuh
tu ni pat udan teh ha udan pada iro saya pada tu ni udan terap hapai mo dan ada dulu layak kawaru saya ba tentang tim 5 kila keran mo wan ni sekawa piang tu gigi pat la distract. Oh, ka switch change long by international by ka switch change aku tak ibang ka switch change jong ka ibang si sang. Tim tu lawan nanti. Oh, layak yo Shami. Shami. Kami wan. Layak pan. Kasih. Kerana sana ni ulas spot yang kita hapin. Pas dia tu. Oh ni kerap. Hapin. Tempa. Dia kan ada bertopang dia lagi. Dia nak tim tu kita ya siap kita kita ya sama oh kita ya kita ya sak setangki tim sewan tim tu sandwich entah umlah itu akhir dah pila umlah show baru emang tim ten kira dan hang ni mereka tempat koson tempat tim tu kindon ha pedang koson palayo ya ka advantage di kisah kekumba kini tim kun kilio kandai kill buat tim tu kilio ship kill dan mana bancak hang ni buat tim seban tak kila spriban ya tak kilio ship kill entahlah lah de ship dan ni mana bancak tim tan lah ni tim tu bukan salah rutin mana sekarang kita benar-benar tu tak ulas pada u saya paspor lah dapat chatting saya nak ya u benta saat tang salai ngot free kita mang utang hil terus pen layu baik. Wah, ada kernet boom. Kakashi pada ada kernet. Nanti baik hal kali. Oh lah ya knock dia di tim ten setang arngun. 3 win 2 fight. Belana. Kakashi lah ada kernet. Like setang dia dulu lah ya knock yang tu. Spend spot. Kita setang 2v3 tempat kawan anu layar revive setang Amiwan usai de grenade ulah berat de grenade ulah nak tangu weru layar nak wewe layar kilawan push nak unta layar nak wewe tenaran kali kembali najab tim dan akan ni kembali kirang ngai ibang kum le kai gi tim ten tang mene pat ngai ibang ba ting sit mene itu kemarin ah seorang fima dia terau kekasih time bas ting sit kum tu sudah bogi termata ke first match lah jab ke tim ini kemarin tang lebih tim 10 the next match kastang kan ni kepor dengan join nak garum ngan switch nak ga screen stop
Kila kod yang ke room ngan join betok. The room has this ban kunum ta. Kod biang. Kod biang mo. Saya beri ira ap ngan ada kenitak. Arwi kedas. Halo.
Kamach kalajan sedang sekat nukan ni minit. Te kemenang tu mana banjab hakanai kamach mira ma. Kamach kalas sedang. Te komen no mana banjab hakanai kamach mira ma trong group A. Ding 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 ding. Da ding da. Game sound ke game sound. Hello. Hello. Cái game sau cộng one ra. Riot glitch. Lawan ke game sau. Ke tim 17 kill ajan bat ke tim 11. Jangan ingin igi. Ke drop clash nem no. Ke tim 5 ndera. Ke dang you rotate now you. Kila ya here come to kila ya i badan cheese squad nang te ke side. Bat hang ni ke tim 4. Bat ke tim 8. Kende bika drop clash. Bat ke tim 4. Ini fight mana ban. Yo ban white jadi squad. Mau kita tim nomor ke tim 13 tu ni berkembang ni bagi tim U tim 13 ulah nama yang berkelas jadi tim mana nak perlu tahu kita ulang berkum lah sandwich ada nak maklum ini baik juga nak tahu kan tiun hero ada nami layak mana support atau iki yang Krishna tiun hero support na yuk kalau support layak ibadah atau tiun lain nak sudah cedin nama ni lain dia ka power push tu nak makin yuk di kau ambil kawan dah sunstop
Pai Psycho itu nih level push damage tim dan chuang tuh oh là cả năm thì phát tiền bằng lát phải này tìm phát tiền thì kiếm lã năm lát nè chạy mưu là push cho nó tuh giờ đây còn tôi lời chặn lagi team 5 cái team 5 là dạo còn sinh nhập squad ở đây có match nào cạn nôm thấy là dạo còn giác ting banyak cewek kemudian WOJ dan Marway hang tuh hayeng but kita tim A dan apa mengkaping rahai mah Sian sakit plak jongpi nama ka match lastang sian ho group lastang ka match paar jong kami ramar sana kloi sian kloi ban like ru buat share buat subscribe tim udah push na nih narai kayak ngapai cewek Jangan ingin ikidang yortit dan perdik yang ikazon sajsin kazon kendai shane badon ka patron da village shane sha patron kendai sha hang ni kazon kendau de hang ni pajaka nga super dik kan perdik yang sajsin kazon kendai shane ngalaon biangnya kaman ruk keping darah hai sisa hai ni gamai sudah hai pilih hai keping belum baik lagi pak tentai ika fight baik ke tim 16 baik ke tim yang mana ban yakon tu nomor 9 mo boleh spot travel nih karena ternyata sil lah yo nak yo WJ friend tentai terakhir lagi push na Thanos lalu friend taruh spot kita ke TV Rakin kerat di tarai dan beberapa hari ini dah apa jadi patron di team 5 spot yang bodoh kita team 5 trial lagi itu ni lala ready one gitu lagi bakal kali lalai cara happing itu try nak kena bahak keping kayu boleh server gebi cemai dalam yuk show ingin pai nak show ai tahan nepat ke tim seban hamdan pada lagi tim tan
Kim tin badan beruhang nih. Tenang tangin pejabat. Oke lah ya shot. Lah ya set. Telah I boss baik 5 bullet baik. To spray god. Terus ini pergi. Mungkin bisa cakap kamsi. Untuk lipat kamsi. Lebih nanti mat one don't way batin. Tim 10 ulah ya. Mak nang tu try last spot try badan tu tu. Ini baik dah try tim itu. Oh lah dan tujuannya di mana. Tu Benza last spot nang tim ni badan tu ni. Benza ukrat nu push nu set na yo. Try la I barawan ganit. Benza ulah saya de ganit. Us pergot pala ada molly. Kamoli kamu banyak apa una kamu. Nah lor tu kena tangin I deka. Belum cok lawan leknya tinalor. Sampai yang Benza mah. Pergot pada lawan push lawan kada bagi. Dah sangat biang hantu. Benza rupak dapat hill. Terus pergot lah saya biang kamoli. Benza kuat kerat try. Tempat dia tak bangyu. Kenapa yang di depan adalah ai kau baru pulang cok umpan tak ada garnet tak lagi push shot nak oh lah yuk pergot Benza nanti di depan ayo kau baru pergot set tanpa juara terus pergot lang nak bateri online shot nak nanti nak pulang cok tu tanggo pulang cok pulang cok nak kena ban ayah ke riwayat Let me cook the lagi. Ataman ban ayah ke riwayat view spray god. Ada nanti nolak pat mire pat hera nolak. Tu lawan pulang cok Pentau lah saya grenade ulat mukung. Ha ni ulat nak ada grenade. Dan push nak wan ulat. Oh lah ya Teman tu. Nomor berapa kelakar cikrulun cok tak kada ulah ya. Unong kelapan lu siap push hang lemar way. Nah di tim 10. Unong kelapan ulah nak ban ya ka 1v3 lawat hanu kidon hanu udon dah set baik dah kenam lolong baik dukung usuk baik sak baik jauh bos ti la chat nak la si la ya ya umus ta fight kan dia baik cha si ai ma nam la baik pecah mau udon berway tutwang si lawan la ulah buat pecah udon terus bentai dia bertanya berenang. Pula orang baik. Ni kampar ni. Kampar lah cak push. Cok FPS lah yo. Nong cloud. Tempat lah sahabat. Di tim. Jangki nong cloud. Lagi tim. Lagi tim tempat lah yo si squad. Terus ni cabar zone. Yang iga tim 17. Ada nang batkan tim 16. Terus saya kegaliwan like you. Tim seperempat kilo udah Hasan kila ya shanok ro kono umtan dan sini banget lari spray tentang ini ikin leg zona ikin leg rush nih kan ngai kop leg zona tangan ni pan ngai 17 kita dah menang tim 11 dan Warawa ulah spot yang tim 11 ulah you friends damage try ulah yo knock bayang ni yo friends ayo bentar lah set nanti side ulah yo set nanti side buat mentai udah player like rush nak nanti bodol tim 11 nomor sasangkan nomor di tahu lah spot ya tahu player 11 nanti na side nyon ina buat udah nang ke side bagi tim 11
Royco selesai ke gali mawat ketika babiang pada dia pada sedek terlalu yang hani ulai I terakhir kita gitu 17 lepas para ulai kaman yang nanti outlaw bola shanok ke gitu 17 dan tak mungkin nak sini strong mapai yuk nam yuk ni ko vi ban siap pulau jongki tim 17 la sha revive tu udat peliat ru ini yo Royco terlalu layo I udah peliru udah peliar ta ikop treban la ban yo tenang ta min pek yang saya kita tim kawan lagi kali ban dek yo teh ko ni kok guru teh terus sama belak kerak terus ulah kerak kita baca nih kita 15 la chanok away na tim 8 thai tim 8 kita sebut hama tim biru kita đang sóng tim 9 đang sóng luôn tim 5 part teman adil tim 9 tim 15 yang bandak tango weru lawan fight di puncak tahan ngalai ke tim dalam tim 2 dia sedang fight mah Royco la ada one son la nak moli Kakashi pan bola fight da up hanudon uparlok jong upati brawalan udon hang ni kitum tupat ki upati badan hang ni dapat sport tra ami one la sport ya tim 11 tra orang udon hang te tu superior tra ula scope ruang te kom no kin rush na kin up man one ma shaki na the word clad ban like share subscribe ma ar bapak Jabha saya support lang like share subscribe Teroi kul la kran nomor yo tembak kran tema tangin pen acawe ke tim bahkan misalnya di ke tim 6 ke tim 3 di Fury Alma tay gila cak push gitu sih cak push try psycho layo iyo Sean layo no layo no yo Sean teman takin sedang ban push psycho la ai ka warang ni gasai ula baik hano kita menjong mungkin one kimi try ulang baik keep push UMG psycho layo confirm Sean Mata ini baik libur dapat rush yang ketiga compound break rule ai orang ni ke side kita gini baik libur kita bola shot saya kimat untuk bagi bagi terus panggung pada kawan para solution baik dan hal ni ulah terlalu ikutkan ini Pak Syah. Biasa lah Udrak. Yola keran. Kita spot di Otebar. Kita telah menaneng lah pada kita konten. Kigal layak nak bil. Teman
tangan pa yung tangan yung fight. Cimpon lagi. Pada macam ni. Drive food boleh push nak ni. Kita tempat push. Sudah saya ada grenade. Last brown, baca nak setang NH4, N4H, baca revive tu. Kalau ya canok biang. Tim naik lawan push. Mulai nak pat kagak kena lawan adin. Dan tak layak ke tim 15 lagi tim 9. Kemau ngam ni, kemau yang. Kemau ngam ni patron. Kadai non deh ne. Kemau. Pai biang gal rewind nak sedang kemau ngam prediction ngam. Kazon kanton baca patron. Kadai non deh mata. Mata ngin pai nak cani ga. Furial trial squad ya kita tim 12. Kita 12 lah squad ya tim 3 Furial. Tebar ulah kerap pada waktu dia pada Malaysia. Bos bot ulah iyo psycho percang bandak tang way ulah ya damage meow ulah ya ikai baru temata gazon kan lai baca ni mah cha ni gazon kan lai hang tu temang sila yo no phải đội ini ke tim tu Marco la push kan segi tadi teman tahu lah berada grenade lepas cang banyak lara teman tahu baik nak nomor usas nomor way temang uyo ada banyak grenade yang rabe mangzil ya kum Thanos lah ya arkil teman-teman ini juga fight nak hani kan ni baiklah dan baik lagi tim full duel udrak lapor yang hang ni teman-teman ini babi lah rotation di dalam zone barang dengan AI ke fight ke team 11 solo guy bagi team 4 1v2 kita ke TTKS lawan TTKS bagi jingkang please kang retop ulam lah nama pun itu Royco lawan Norway team TTKS seri connect lah seri molly tahu crash connect lawan wait, ulah mana solo guy. Royco, can you do this the 1v2 fight? Rasa dia kena damage. Saya you lah yo benda. Yo ada damage tu. Tu kakak lah syong hang ni. Te mentang ilai. Tim lain lagi dah terpada. Tim lain kila up benar show safe tangin banyak dan player bayo spider ini tak fight mau
Tim 17 kila nak spot raya ke tim 14. Layak damage, saya layak damage. Mungkin kira layak nak ya user dulu. Gigi lo dan sabar zon tempat up ya kita tim 12 ban kerat zon tentang unjuk nak patai banyak bogi unjuk pun apa ulah sengit nanti ulah ini balas sengit nanti untuk ramai ida teraba dan nanti itulah spot lah layak location number 9 Nggak kamu berada dekat net kamu driver lah ya usil legit titik flash tu nomor 9 anda salah ngot kitimit god gigi pat lah dan tentang marco te kamu ulah dan lah ban fight bad lah ya ke damage stop ulah shanok par gigi tentang kitimit tim ini pada mana lah sana ada tim bola ya untuk bot tempat entar ini lah set penate nah di kamu Royal kila sedang bani set sedang bani Yuma dan Dumit dah set dari Royal kini one push na kin ayuna Bagi rotation ang negative 17 Try kilala na kawan kenal lah no tulos sa deternet ulan ang laman lawa lah ya spot layo nak UA QMC layo lobby Rawa layak nak kata kita push nak kita push nak kita yuk apa nak kita pada tim spot ayo tu tim yo ambiwa spot atrai ambiwa ulai lek susut tim 17 dalam hal pada tim 4 kita nak pada tim 4 Rawa layak Rasa nokpat Daripada saat setengah Bagi Fuir lah pada tim 17 Ulah udrip punya nok ya NESC atau Hitam pun dan sebelah anak tim Real Shan over tim Real bottom selayu south kill dah warna kebagi Real Shan OSC bacapan hap dia kebagi Lucian udah shanap Tembok lah ya Yoki udah pecah Tembok lah sak marway Kita tembok orang belakang lah dah marway Kita hari ni ke match Mana banyak ke chicken dinner Ada lawan urusnya nusnya di blok cok bawa naden te bawa spot ya ke tim 14 tidak nanti ketika cukup kelasnya nanti kita baru lek kamu nunggu setnya up nih balas pada saya dah seperti itu, kita boleh langsung pada nonton.
Stable ayo nak yuk. Step pula sak pinjam. Dry fruit lalu haban hiu. Terus tas asa tim lain bagi tim for QQ MJ. Udan grenade dan kayu. Dan ada grenade hang teh hayu. Setengah tidur badan adu. Sementara mereka selepan yang air cover langsung dari right tumbang. Tim lain kelak dan cut kill. Buat ke tim Fortune dan cutaway kill. Yang mana ban lak ban job ya kena match Miramar. Badan tas kami Miramar dan poise ke Rondo. Rondo di last match. Itu tang tay. Dan saya tak result. Mana ban job ban yo room Shaka final. Wow. Okay, lah berarti ke smoke. I not the grenade. I come strong. Ada smoke shell left. Distract ya enemy. Kumu tab gigal layak like kill. USA hyping last better BC lasha bam haga zone expert sila ipan tas up layak utap gigal layak nok yo SC pad Tang ulayo confirm part ya tim 14. Daga ni match dak jam dak tim drip. Apang si pangi nanjoin gerom. The next match kade ke Rondo. Di ke bam kerja bam ke biscuit. Apang si pang. Ke next match kan sedang tekan ni. Sak sang kan me protes na bro ambil device do biang yom.แต่แม่มยอดีทิศki premium subscription yuk smooth tem yukทิศน้องแม่พิซซ่าก็เตะดาวได้ก็ไลฟ์ยก support นะพี่ยกทิศได้ก็ premium ยกดูsmoothดูstream nggak ada screen tak hello
If she disappeared, then text at midnight, acting like everything's suddenly alright. Now she's saying, baby, I changed for you. Funny how the story sounds brand new. Coffee shop talks and a sweet face smile. Same old movie, different profile. My friends looking at me like, bro, think twice. I learned my lesson, I paid that price. That one red flag, that two red flag, three red flags. Don't go back, round and round, same old track. Close that door, don't unpack. That one red flag, that two red flag. Stop pretending love works like that. Put all men, please, where they belong. Keep moving forward, stay strong. If she disappeared, then text at midnight, acting like everything's suddenly alright. Now she's saying, baby, I changed for you. Funny how the story sounds brand new. Coffee shop talks and a sweet fake smile. Same old movie, different profile. My friends looking at me like, bro, think twice. I learned my lesson, I paid that price. The one red flag, two red flag, three red flags. Don't go back, round and around, same old track. Close that door, don't unpack. At the one red flag, two red flags. Stop pretending love works like that. Put old memories where they belong. Keep moving forward, stay strong. World too big, too many faces, too many hearts in different places. Why stay stuck in yesterday's rain when tomorrow calling your name? Hello guys, tumnu film. Kene ke last match. Kan stang no mentah. Temeno menjawab hari ke match rondo. Tes saya komen meno menjawab hari ini. Kemudian game Saura berstart biang. Habis restart biang namban don game sound. Này phải phi sa tóc ngang lệch. Phi sa tóc nama lại sampai. Laptop ah.
senam. Terus go. Iya, iya. Refresh ke streamer, refresh ke YouTube. Lagi dapat natin. Lah dapat kan. Boleh kesantah. Nah, sampai dulu lah kan. Biar. Tetap, dah. Nah, sawit deh. Nah, sawit. Oke, mangsa. Apa raya untuk tim dewan? Belum selesai. Kemudian yang mah kenapa senatak kan ini glitch ke Australia yang mau lihat
tak kali yang custom. Ta keng. Nako keng. Kaya nung waktu ni ba? Dapat nung waktu ni ba keng. Tingcar. Oh. Last match. Last match. Last match. Halo. Tanggal game ni kamu lihat show terbelai